Hawkalla purinankuñanta purinankupaj, puñunasqa ayllukuna Parque Industrial de la Comunidad Campesina de Pachacamac kaqkunapaj, Tribunal Constitucional Wasi kamaykachin Pachacamac Municipalidad Distritalta simintumanta hatun rumita suchuchinankupaj, chullalla ñan wasinkuman rinanta harkaruptin. Expediente 0224-2-2020 PHC-TC Yupaywan Colegiado Kunam Zapatacama Hispikachisja Amparo Jatipaita Kaitam Mañakamusjaku Jorge Ramírez Taipe Hinallataq Wakij llaqtamasimpas Municipiopa Kuntrampi Kay Simintu Rumis Mana Hawkalla purinankuta larganchu Chaysi Municipiota Wajianku Mana suchuchiptinku Munasqankuman hina churaruptinku. Kay hatun rumis mana yaykuchinchu cisterna apamuq yakuta, ambulanciakunata, patrullero utaq bomberukunata, ima emergencia kaptinqa manas yaykuyta atinmankuchu, ninata amachanapaq utaq unquq runata hampina wasiman astanapaqpas. Chaymi Parque Industrial de la Comunidad Campesina de Pachacamacpi tiyaq runakuna ñakarichkanku wakiqsi unqunku kansirwan utaq parálisis nisqanchikwan, hinaptinmi wasinku punkukama carro yaykunanku.